Hei mga kangudaan na mga dato, wagu mga bai. Magnaw tanu wagu selim betad tanu wagu mama karani tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Pangnin tanu ku Allah, kebayaan tanu susurga iyan. Kebayaan tanu wakapaka selim betad tanu. Kebayaan tanu makarani tanur kanian. Kebayaan tanu wakapembelingan tanur kanian. Padaleman tanunian sa iman agu pakasuludin tanunian ko kasuswatian. Agu pakawatanan tanunian ko kaungker, agu pakalides tanunian ko apo yung naraka jahannam. Giya ibtadu titu muslim abara taubat si ko Allah. Adna pinto alalakaan wala apara ko mangap tu taubat. Aaya kablang yan na dataru pito poluragun na lalakauron. Udi na aya ke aluyaw na 40 ragun. Nagudin kelekba nagyang ko tuwa pinto mga pagariakan. Sa taman sa soalungan na sumubang si sa sedepan. Upama ubang kabadan penggeda-geda agyang ka iya mga katero, na aya kesabut ka saya, naso kala alimu agu gagaw rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. Agu mageda maka ako ginawang ka iman to na ptubat kad. Matero ka sa ginawang ka, aing kainong kad na isuswaa. Inungkap supaka sa mga suguan wallah. Inungkap supaka sa mga ikararang ito Allah. Inukadin kedai sasang gila ko mga ikasuswat Allah. Inukadin keawat si iko Allah. Mia alu isa hadit kudsi atigu Allah. Ahim bawataan wadam. Saden sa kapapemangning karakan nagu kapapengangarapan karakan. Na iprila akan rekasungane na ding kadimang gulaw la adusa. Gu kenabarakan margen. Langon tanudin miskin si iko Allah. Hei mga manusia. Mata-mataan na kinanglan tanu surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Hei bawataan wadam, sadun sa kapapemangning karaka nagu kapapengangarapan karakan, na iprila akan rakasungane na diingkadimang gulaw la adusa, gu kenabarakan margen. Hei bawataan wadam, na mata-mataan na apiapan miraut sumanga dusang ka kung mga gabun si eko kawang sa kadaklian, orian ya namang ni karakan sarila na prilaang kusaka. Mga pagariakan, mga arikulay. Kedusa tanu igira manuto amia kailay tanu sa mga bebaya sumasawa sa aurat. Gu igira agagawi adika di mentay sa mga ipkerarang itu Allah. Udi na muuntud ka agus sa mga ginawain ka agi ika mamagenta. Agu gi ika di terus sa kapamukeg. Agus kanu mga bebayami ay igira manuto amini tuna iyo sa mga ginawa ini wa bebay. Na pamagentaan iyo sa salakaw di salakaw apad ko mga beber kano. Melagid sumasulan mapayagu salakaw di salakaw. Agu igira mano to amini pananawag subang. Abang kabeden mianeg. Taro sa misili kumbung ka agu ba kabeden miya katurug. Agus kano mga bebayami. Igira mano to mianeg yu subang ko sambayang na bakanu baden matatembang ko mga wata iyo. Taman sa kalipatan iyo so sambayang. Hei mbawataan wadam. Na mataan na apiapan mitaling umang karakan supeka penukul. Yawaw ulu pa akada kalian na mga dusa. Na urian niya na mimberat mo akong kasa kenaba akong kapepenak ko toon sa may tubu. Na italing umakur ka supeka penukul. Yawaw ulu pa akada kalian na maap. Tito din kumala sugagawa gumaulad surila wallah subhanahu wa ta'ala rakatano. Hei mbawataan wadam. Na mataan na apiapan miraut sa mga dusang ka kung mga gabun si iko kawang sa kadaklian. Orian niya namang ni karakan sarila na prilaang kusaka. Igira miya nagtas sa mga dataray akaturu Allah subhanahu wa ta'ala. Nahis kanwa mga ariam ya mga mamagu ariam ya mga bubay. Betanu di kegedem ku ginawa tanu mataan na sakatanu na miskin si iku Allah. Betanu di kegedem udi na kepikira makikinang lantanu surila wallah. Betanu di kegedem udi na kepikira makikinang lantanu surila wallahu subhanahu wa ta'ala. Piteru Allah. Sadin satawa kian derwakaan niya na ginawa niyan. Orian niya na mituw beterakan. Na anto na mga day orian niyan. Udi na anto na resulta niyan. Ketuon tanu swalla aparirila ama kalimuon. Ded na matuon tanu abenian malagid swalla sa pangaling gagaw. Ded na matuon tanu abenian malagid swalla sa pangaling gagaw.
Adna isa panama pia hadita miya panutul ku sahihain apad ku mga hadita mini suratu Abu Hurairah. Sa tigu Rasul sallallahu alaihi wasallam igira so orepan na miya kandusa na taro sa teruunian. Aya Allah, imantu na miya dusa ako narilay akong ka. Na teruun wallah. So orepan na kan na miya kasuguk sa dusa. Ogaid na tataki kanian sa ginawa niya na adna Tuhan na prila agu pekada ko mga dusa niyan. Nasaba peroon narila angkos kanian. So sabaad ko mga alay para tiyaya ang mga tao na tigiran. So kapakagaga manusia sa kapakatubat yan nalimur kanian. Akinangla nagyong kuto kapaka panalamat yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Akinangla nagyong kuto kapaka panalamat yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Mala alimu ko tao so kaya po kasiyan ko kambera dusa. Adna mga tawa pengadudusa, pigilay niran so mga inisapar, so mga bae na kulug siran ko mga galabag kaip kerarang ito Allah. Udi na miya kapriba, udi na miya manku, udi na tawap kerarangitan Allah sabab ko dinian kapupiya ay kumbala alok siyan. Na upama o idadayon dinu manusia aging kaya mga kadustaan, na mata-mata anas kanian na mararani ko kabina sa agu mapupukas ko lalano turuan. Ugaid na andad ni katubat yan si iku Allah. Nagyunan na limu Allah subhanahu wa ta'ala akinangla na makapanalamat si iku kini pangalimu unyanon. Akiya po kasiyan ko mga rarata agalabag kaguulaw-la. So mga pedataw, nakapapantagam panamita taluga ko mga galabag karibat agu ipkerarang ito Allah subhanahu wa ta'ala. Patalamat ka kapiukaw ka wala ko kadededeg ka aguping gunanaw kanian ko turuanian. Ped ko mga lalan ko katubat mga pagari ko nasudir ka kakedae sa panginam ko limu Allah subhanahu wa ta'ala. Adna mga tawa di ini ang turoon. Aoongkir na kan swalla ko miya ka 20 ragun. Guad na di tero sa tigian. Ami akang galabag ako udi na miya kasugu kako sa suguan wallah. Sa di maminos sumia ka 20. Udi na bebaya tigian. Adia ko din ditar sa mga ninipis agu pegelong ko suldumya kalimaragun. Agu dia ko di kekamutan. Agu dia ko di tetanusan ap kesabapan sakap kesarani o mga tao. Ugaid na di ka kedai sa panginam kulimu Allah pagariku. Di ka kedai sa panginam kulimu Allah bebayakan. Sakatawa pagaritanu wadai atigian. Amia kay sa alungan na mi piknik siran na mielay niya na sakatawa mama ading gitar. Agu pitero yano na so mga instrument ko kapagide na inisapar wallah. Na tigagyang ko to mama. Ahay saikh. Na dia ko ding gitar sa sul dumia ka 30 ragun. Inu mga day. Iprilarakan wallah so 30 ragun na miya ka sugu ka koron sa lalangan yan. Na tigyanon. Auay. So Allah na iprilayan raka so 30 ragun. Udi na bapia penkialawanan. Iprilayan raka so mga dusang ka nagusembiyam penwalla so dusang kasama pia. Peter wallah. Inunta so serano to amito taubat agu miarat ya. Agu minggagalabag sama pia. Nasembiyan wallah so mga galab kira na maratas sama pia. Mata-mataan kaswalla na titu-titu makalimuo na malay gagaw ko mga uripanian. Kedusa ka agub kulug ka ko mga ipkerarangit wallah. Naugaid na amay katubat ka. Naswalla na irilayan raka so mga dusang ka agu sumarata ang mga galabag ka. Tito din kung malano agu mataid surila wallah. Tito din kung malano agu mataid surila wallah. Nagyaya isalakad hey mga kangudaan na ipagagaw ko lalano taubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kaantano makadeg sulalano rila wallah subhanahu wa ta'ala. Nagusa urianian. Na makasultano ko surga agumim berat muatano su Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam.